Uba Anthony Kongwang ubulang uwe na kirurang ba jakatan penuslah hadim bula mino na kaseng NPP ula banyak kon persyakno yo ba perstun da kapapan tiket na kaseng United Democratic Party. Ada ba Anthony yo tiket na kaseng UDP kabamot ke je kon penuslah kalang hapadang unong rwai pat unong syat.